Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak orang dek. Gak ada bakso make sang. Jika orang gak ada bakso make sangu. Jijik aja jika di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya, bakso di sangguan guys. Wadidaw. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma anzalta wa qina adzabannar. Ini orang beli nu goceng. Kayak nu lebih mahal. Yang beli nu goceng. Penghematan uang. Pero lom. Ini bakso na ngagulutuk guys. Tuh ngagulutuk di. Mantap. Anjing momen racing. Anjing momen racing ya. Jurus membelah bakso. Apa kebijakan yang penting lah. Ada ya. Berat. Ini aku nak. Lebih bukan.
Anjing momen racing. Anjing momen racing ya. Mantap ya. Masa disanggung suji mah. Ada euy. Yang yakin sing cepetnya. Medenos. Jadi guys, bahasa kita berbeda bisa menyebabkan ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day.